Môre geliefde, welkom op hierdie mooi, koelerige woensdagoggend. Gee my Jesus. C.S. Lewis het geskryf, geleerdheid, hoe nuttig dit ook al is, sonder waardes, maak van ons net slimmer duiwels. Ja, in ons glimlag dalk daaroor. Maar dink mooi, God stel belang in ons hart. In ons hart, hoor mooi. Daarom is dit so belangrik dat ons kinders en ons kleinkinders van kleins af sal leer wie God is en wat God vra. Kom ons gaan kyk weer in Jeremia 17 vanoggend. Die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Ek, die Here, deursoek harte en toets niere, om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. Onthou hierdie lied, ons gaan vanmôre ook daarna luister. You take the whole world, but give me Jesus. Het word nie meer so baie gesing nie, maar dit herinner ons dat God en Jesus Christus en die Heilige Gees my en jou hart deursoek. En ons gaan eendag voor hom kom staan. En dan gaan hy nie kyk na jou geleerdheid nie. Hy gaan nie kyk na ons kwalifikasies nie. Hy gaan besorgd wees oor ons hart, oor ons lewe, oor ons liefde vir hom, oor ons liefde en deernis vir ander mense, die behoeftiges, en die wat liefde so nodig gehad het. Sien geliefdes, daar word vandag konferensies oor alles gehou. Uitvoerende beamptes, direkteure van maatskappye, werkers word heeldag gebombardeer met nuwe inligting, nuwe kennis, soveel so dat hulle dit skaars kan verwerk. En dan as daai man of vrou Sondag kerk toe kom, wil hulle nie nog 'n lesing hê nie. Hulle kom soek net een ding. Hulle wil Jesus hê. En net Jesus. Sing saam met my. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Here Jesus, laat U vandag my begeerte wees. Amen. En mag jy, geliefde, ook 'n wonderlike dag hê.